Mwaramutse neza shuti mwe mwese mudukurikira ibihe byose hano kuri Kivu News Official. Turaje rero kugira ngo tubagezeho amakuru arimo aragenda avugwa muri iki gitondo duhereye mu karere k'ibiyaga bigari. Turaje ngo tugende tuvuge byinshi bigiye bitandukanye. Tugahaye rero ikaze mu makuru yo kuri iki gitondo kuwa gatanu tariki 26 umwaka ukwezi n'ukwa gatandatu umwaka 2026. Nyemera rero nkugezeho amakuru agezweho harimo aragenda avuga mu karere k'ibiyaga bigari mu Minembwe. Ibintu ntabwo byoroshye cyane. Amakuru atugezeho havuze ko habayeho kurasa ibisasu byibasiye ibitaro bya Minembwe. Turaje tubijyemo tubabwire uko bigenze, ninde warashe ibitaro bya Minembwe, ese byagenze gute, nibiki bimeze gute, ese bigenze gute. Ngo hari n'amakuru avuga ko habayeho kunyagwa cyangwa se kwibwa inka z'abaturage. Bimeze bite? Baravuga ko birindiro bya FRDC, birindiro bya Abarundi byabaye biraswaho. Turaza tubivugaho narwo rero. Turaza kandi twinjire mu nkuru ivuga ko u Rwanda rushyigikiye ko intambara ya Minembwe ihagarara. Turaza tubivugeho, turavuga ko se byagenze bite kugira ngo bishyigikire. Turaza kandi kubabwira uburyo abasirikare, urubanza rukuru ruregwamo abasirikare bakuru ba FRDC barimo n'uwahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'igisirikare cya FRDC, ubwo ndavuga z'igisirikare cya Kinshasa, rwaje gusubikwa. Turaje nabyo tubyinjiremo tubivugeho turebe uko byagenze, kuko Chiwewe Songe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo nawe ari muri urubanza, murabizi neza. Hari nama yabereye mu Bwongereza yafashe icyemezo gikomeye cyane cy'intambara yo mu Minembwe. Iyi nama rero turaza kuba tuyivugaho, ni bande bari bayirimo, ibi byose turaza kuba tugenda tubivugaho. Muri Uganda umudamu wa Museveni yaje kuba akurwa ku mwanya wo kuba minisitiri w'uburezi, nabyo turaza kuba tubyinjiramo tubivugeho mu buryo bwimbitse kandi burambuye. Ubwo ni muri manda ya 7 ya Yoweri Kaguta Museveni, perezida wa Uganda. Turaza kuba tubyinjiramo nabyo tubihereza umwanya tubivugeho. Rero wowe ntusigare inyuma cyangwa ngo ujye kure yacu. Turaje kugira ngo tube tubagezaho amakuru mu buryo bugiye burambuye neza cyane. Turaza kuba tubaramburira aya makuru yacu rero kugira ngo ibintu bigende neza cyane 5 kuri 5. Wowe ntujye kure yacu. Reka rero tugusabe wadukandira subscribe nshuti yanjye, wadukandira subscribe ukadukandira na like. Nta yindi nkunga tukwatsa, nta yindi nkunga tugusabye inkunga yo gukanda like. Ako kantu kameze nk'agakumwe kari munsi. Niba utarabikora kanda like kuri aya makuru, niba utarakanda subscribe n'umwanya kugira ngo udushyigikire nawe ukande subscribe. Kandi ni inkunga uduhaye kugira ngo aya makuru agere ku bantu bose. Wafata aya makuru ukayabasharinga ku bantu kugira ngo abantu bamenye ibirimo biragenda biba mu buryo bugiye butandukanye. Rero dushyigikire ukande like inshuti yanjye. Kanda like ntabwo ari ibindi bintu, kugira ngo urabubikoze kugira ngo aya makuru agere ku bantu benshi bashoboka kandi arebwe n'abantu benshi bashoboka. Ni ibyo ngibyo rero. Ni Joshua mugiye kubana muri aya makuru yo muri iki gitondo, ndaje kugira ngo tuyarambure. Nkuko natangiye mbibabwira rero bakunzi bacu, reka twinjire mu makuru yacu arambuye. Natangiye mbabwira ko ibitaro bya Minembwe byaje kuba bigabwaho ibitero, ndetse ibitaro birasenyuka. Mu by'ukuri rero ibingibi ni ibintu byabaye biteye ubwoba, aho amakuru yakomeje kugenda avugwa ko ingabo za FRDC arizo zarashe ibi bitero zifatanyije n'Abarundi. Ariko inkuru itandukanye nuko amakuru atugezeho muri iki gitondo arimo aravuga ko ingabo za M23 nizo zakomeje kugenda zirasa ibi bitaro kugira ngo zibone aho zihera zivuga yuko cyangwa zitatsa ko FRDC n'Abarundi aribo barashe ibi bitaro. Rero ni amakuru avuga ko ibitaro byarashwe na drone zitagira abapilote, ubwo ni indege zitagira abapilote, ni drone, ndetse byaje kuba zangije n'amazu y'abaturage ndetse n'ibigo
so rero biravuga yuko izi drone zaturikiye mu bice bituwe cyane. Izi drone bivuga ko zarashwe na M23 zaturikiye mu bice bituwe cyane n'abaturage, zangiza amazu yabo ndetse zangije ku buryo bukomeye ibitaro bya Minembwe biherereye ku Kiziba. Rero ibi bitero ngo byateye ubwoba abaturage ndetse bitera ubwoba imiryango yari isanzwe ihanganye n'ingaruka z'abaturage. Ibitaro bya Minembwe rero bivuga ko bifatwa nk'ahantu h'ingenzi cyane mu bantu batuye mu duce twa Mwenga, Uvira ndetse n'ahandi. Rero uku kwangirika kw'ibitaro bishobora kugira ingaruka ku buvuzi, imibereho y'abaturage basanzwe bafite uburyo buke bwo kwivuza, imiti ndetse n'ibindi. Rero ibi ngibi birimo biragenda bivugwa ko AFC M23 ariyo yaje kuba irasa ibisasu. Nubwo rero hari abantu benshi bakomeje kugenda bavuga ko ingabo za FARDC arizo zarashe ibi bisasu, ariko amakuru dufite kugeza none ahangaha muri iki gitondo nuko avuguruza ayo makuru, avuga ko ari ibihuha, ahubwo ari M23 yaharashe kugira ngo ibone uko yitana abamwana, kuko ngo hari aho bigera M23 ikagenda irasa ibisasu ahantu nk'uko nguko kugira ngo ibone uko yitana abamwana. Rero kandi biravuga ko harimo hanyazwe inka, nubwo ataravugwa umubare w'inka zanyazwe, ariko ngo zirabarirwa muri za mirongo, kuko bigenda bivuga ko inka zagiye zinyagwa zikajyanwa muri za Rurenge ndetse n'ahandi muri ibi bice muri teritwari ya Fizi. Rero ubwo urabyumva neza cyane ukuntu ibintu bigiye bimeze. Rero kandi dufite yuko indege zagiye zikoreshwa muri ibi bitero byarashe. Abantu bamwe bagiye bavuga yuko indege zaturutse muri Uvira, ubwo ni abavugaga ko ari FARDC yagiye irasa, ariko kandi hari n'andi makuru avuga ko izi ndege zagiye zituruka iyo za Bukavu, zagiye zituruka Bukavu. Bamwe bavuga yuko indege zaturutse Poezero muri Uvira ndetse izindi zituruka mu gihugu cy'u Burundi, ariko andi makuru atugezeho none ahangaha avuguruza iyi nkuru, aho yavuze ko yagiye ituruka muri Bukavu, ni ariho indege za drone zagiye zirasa mu Minembwe. Nubwo rero abaturage bavuze ko bakomeje kubona ibikorwa bya gisirikare bihungabanya ndetse bikongeraho n'imibereho mibi ku baturage, nuko bimeze aho ibi bitaro byaje kuba biraswaho cyane bikangirika, nuko bimeze. Icyo koza kugeza ubu ngubu nta ruhande na rumwe ruremeza iby'iki gitero, iby'iki gitero, ariko ni amakuru akirimo aragenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, aho bamwe batangiye kwitana abamwana. Bamwe barimo baravuga ko ari FARDC yaharashe, abandi nabo bakavuga ko ari AFC M23 yaharashe kugira ngo ibone uko yitatsa, kuko ngo AFC M23 ngo ijya inyuzamo ikagirira n'abaturage, yarangiza igataka kandi ariyo yabikoze kugira ngo isige icyasha ingabo za FARDC. Dukomeje n'amakuru yacu, mu gihe rero uburasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bukomeje kwibasirwa n'ibikorwa bya gisirikare ndetse n'ubutabazi buri hasi, Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yongeye gushimangira ubushake bwo gushyira mu bikorwa amasezerano yo kugarura amahoro mu duce twibasiwe n'intambara muri Minembwe ndetse n'ibindi bice, nubwo bamwe bavuga yuko ibi ngibi bisa no kwijijisha. Ibi rero ni ibintu byatangajwe n'inama ya gatandatu ya komisiyo ihuriweho ishinzwe gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro, 20 Oversight Committee GOC, yabereye i Londres muri iki cyumweru. Ibi rero ni inama yahuje intumwa za Kongo, abafatanyabikorwa mpuzamahanga
ndetse n'abahuza bo mu bihugu bya Afurika n'abo mu mahanga bakomeje gushyigikira inzira y'amahoro mu karere k'ibiyaga bigari. Mu myanzuro rero yafatiwe muri iyi nama, impande zose zagaragaje impungenge zikomeye zishingiye ku kongera kukaza intambara muri Minembwe ndetse n'ibindi bice mu burasirazuba bwa Kongo, cyane cyane hakomeje kugaragara ibikorwa by'intambara bibangamira abaturage ndetse n'inzira z'ibiganiro by'amahoro. Mu karere ka Minembwe rero gakomeje kuvugwa cyane muri ibi biganiro birebana n'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Mu mezi ashize abaturage baho bakomeje kugenda bahura n'ibibazo birimo umutekano muke, ihungabana ryabo, ihungabana ry'ubukungu ndetse n'ihungabana ry'ibindi bikorwa by'ubutabazi bigenda bikorana. Abitabiriye inama ya Londres bagamije ko hakenewe ibikorwa byo gufasha abaturage bagizweho ingaruka n'ibikorwa by'amakimbirane, ndetse kandi bashimangiye ko Minembwe ikwiye gushyirwa imbere ndetse n'inyungu z'abaturage zigashyirwa imbere. Mu rwego rwo kubahiriza amasezerano mpuzamahanga rero yashyiriweho umukono muri mwaka ushize, guverinoma ya Felix Antoine Tshisekedi yagaragaje ibikorwa ikomeje guhangana n'imitwe yitwaje intwaro iri mu gihugu. Abahagarariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yakomeje igaragaza ko iyi leta ikomeje gushora imbaraga mu kongera ubushobozi inzego z'umutekano n'ubufatanye mpuzamahanga hagamije kugarura ituze n'ibice byugarijwe n'intambara. Ku bwa guverinoma ya Kinshasa rero, amahoro arambye ngo ntabwo yagerwaho hatabaye guhagarika ibikorwa bya gisirikare bikomeje gushyira abaturage mu kaga no kubangamira gahunda z'iterambere. Rero abantu benshi bakibaza uburyo ibintu bizagenda cyane 5 kuri 5. Iyi komisiyo rero yagaragaje ko kimwe mu byihutirwa ari ugushyira agahenge nyakuri gakwiye kubahirizwa n'impande zombi. Abitabiriye inama rero basabye ko ibikorwa byose bikomeje guteza ubushyamirane bihagarikwa kugira ngo habeho umwuka mwiza no gukomeza ibiganiro. Banashyigikiye rero koherezwa byihuse kw'itsinda ryagutse rishinzwe kugenzura iyubahirizwa ry'agahenge kugira ngo habeho uburyo bwizewe bw'imyanzuro byo gushyira mu bikorwa imyanzuro. Usibye ibikorwa by'umutekano rero, iyi nama yagarutse ku bibazo by'umutabazi bikomeje kwibasira uburasirazuba bwa Kongo, kandi nyuma y'uko abaturage benshi bakomeje guhura n'inzara, ibura ry'imiti, ihungabana ry'ubukungu ndetse n'ingaruka z'indwara zitandukanye z'ibyorezo, ibi rero byakomeje kugenda biteza abasesenguzi bagiye bavuga ko Minembwe ikeneye gahunda ihuriweho yo kubona umutekano, uburezi ndetse n'iterambere ry'ubukungu kugira ngo abaturage bongere kubona ubuzima busanzwe. Guverinoma ya Antoine Felix Tshisekedi yongeye kwerekana ko ishyigikiye ibiganiro bya politike hagamijwe gushaka igisubizo kirambye cy'umutekano wa Kongo. Umurasirazuba wa Kongo, ubuyobozi bwa Kinshasa bwongeye ko ibiganiro bw'ubuhuza mpuzamahanga bicigatiye ingingo z'ingenzi mu iterambere mpuzamahanga. Nuko byagiye bigenda rero, nuko byagiye bigenda kuri iyi nama, ndetse n'imyanzuro yagiye ifatirwayo, cyane cyane n'imyanzuro yagiye ifatirwayo kugira ngo hagaruke umutekano ndetse n'ituze muri rubanda. Nyuma yaho ikibazo cya Minembwe cyakomeje kuba gahunda yo gupima intambwe y'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Rero hari ikindi cyavuzwe ngo nuko n'ubu ngubu izi nama ziba, cyangwa yaba izabereye i Doha, izabereye mu Busuwisi ndetse n'iyo muri Londres, birangira ari amagambo kubera yuko yaba ku ruhande rwa M23 ndetse na Kinshasa bongera gutara mu mitwe bakarwana. Nuko ibi byagiye bigenda. Rero u Rwanda narwo rwagaragaye ko rushyigikiye ko hagomba kuba hahagarara imirwano muri Minembwe. U Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byemeranyijwe gushyigikira iyi gahunda y'uko intambara yafashe intera ndende. Mu gihe rero muri Minembwe ihuza teritwari ya Fizi ndetse na Mwenga muri Kivu y'Amajyepfo, imirwano yaho yahagarara bwangu. Iyi ni umwanzuro rero wafatiwe i Londres mu Bwongereza mu nama yabaye 24 z'ukwa gatandatu 2023. Ubwo n'u Rwanda, Afurika yunze ubumwe, Amerika ndetse na DRC, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero nabibabwiye, izi ntumwa zahuriye muri komite y'ubugenzuzi, aho inama yagaragaje ko intambara n'ubundi yakomeje gufata intera cyane cyane mu Minembwe, ndetse n'ingaruka ibitero bya drone bikomeje kugira muri ibi bice. Rero
ni ibi ngibi nibyo byagiye bigerwaho. Amakuru rero atugezeho nyuma y'uko abantu benshi bagiye bababeshya yuko koko burya Minembwe itari mu maboko ya FRDC. Amakuru atugezeho avuze ko Minembwe iri mu maboko ya FRDC, ahubwo M23 yakomeje kurasa mu Minembwe ishaka uburyo yakongera kwisubiza aka gace. Urukumva nuko nguko ibi bintu bimeze. Reka tuze gukurikirana iyi nkuru neza, tuze kubahereza inkuru y'umwimerere yizewe y'ukuntu ibintu bimeze kugeza ubu ngubu, ariko ayo makuru yo twabaye tuyabona avuga yuko ibintu bidatandukanye, nubwo Lawrence Kanyuka yaje kuba avuga ko ibitaro bikuru bya Minembwe byarashwe bikoresheje drone, ariko amakuru arimo aravuga yuko ari ukwitana ba mwana, ariko atari ko byagiye bigenda. Ubwo Lawrence Kanyuka yaje kuba atangaza ko FRDC abarundi barashe ku bitaro, ariko ntabwo ariko bimeze, niko amakuru arimo aratugeraho. Turaza kuba rero tubahereza ubwino, bya bindi bita ubwino, tugiye kuyabakurikiranira mu mizi, turaza kubahereza ibintu uko bimeze neza 5 kuri 5. Nyuma yaho Amerika ivuze yuko Amerika yavuze ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yatanze amakuru yaho igeze isenya FDLR, u Rwanda narwo rukura ingabo zarwo muri Kongo nyuma y'amasezerano nyine basinyanye.